Anyang laki din! Apaw, talagang sagi di nga graduar kan iti kinabak mo ha, paray. Sana bareng-bareng paray. Talagang graduar akon. Nagpindas magayam ti kayan ayat mo, paray. Apay, ti padag ko namin ti dayta rupa, sana makasirpat iti nagpinta sa palasang. Ay na. Anilakit din paray. 24 lang ti taon na. Nagubing paray. Dayta ka man, paray. Ay mong gayam, anyang itinagan ti kayan ayat mo. Christine paray. Ay na, nagpindas ay. Nagamamon niyo ay. Pau, investigador ka matan paray. Kaya't kulaing matamaamuan na. Si kaki di mo, paray. Nagam-amo kami iti kasar ni Loida iti Vizcaya paray. Naimbaglakit din tanalak ti Facebook account na iti. Iso kinulit-kulit ko iti chat. Bumigay din. Ay na, Tagalog ka na, paray. Halaga mo ta. Kahit kanong artist siwit, paray. Namaganti karabukob ka. Di pa'y makaramanan iti watwat. Ay, si kakit di mo pare. Aguray pa'y atag trabaho ak pa'y. Tapno manayonak ti savings ko iti bangkaw. Nung mabalinan, ay iti rakon paray. Anyalakit din. Anya, kasta timbag ati kumparem kan ka, hani? Ay, angaw na lang mo't honey. Anya, kata-graduate iti kinabaak. Kuna yan. Sa bagay, pudnumat kat di ita. Iso nga, adapay nga igaad ko tag trabaho. Tapno manayonan ti urnong ko iti bangkaw. Tapno maikasar kamuten, Christine, honey. Adakan ka day talando. Gamno para kanya, simple lang ang akasar. Okay akon. Ha? An-anwan ta ti bongga akasar. Tinapatag kat ti ayan-ayat iti nagbaitan ta. Ado mo tinagkasar abongga. Ngam in the end, nagsinadamat laang. Sa bagay, husto kay ti datang bagam, honey. Iso nga amangan no pampanunutam ati kayat ko kat bongga. Sana, kas itinakunak, uray simple laang, okay ako. Ay, pangasi manong lando, ni Christine kumati kasar mo. Ha? Ape anak ko namday ta, ading ko. Ang mga nod dan tupay panggap mo ang agsabol iti sa bali, Si kakit di mo't. Saan to Apollo sa mapasamak na ita? Ay ayatek ni Christine. Kastamat ti panagayat na kanya. Nakunak day ta, gabot amok ngamin di ugalim. Kundi baag ka, ngam naasam ka matiti babae. Anya, ay, tila sasawa mo't. Oy, si kabading ha? No may ranran ang adda ni Christine iti balay. Saan nakasta ti ibagbaga mo? Ha? Ang mga nonya pa iti panunutan na mangagnareta. Apa, danag mo na yaman ng lando. Anya lagi din. Ay ngam niya, palpaligipan ka laan. Si Gamat Gayam Christine, nagpiksa ti tudo ng imay kapailangan dito balay. Wan manang, imaya kun. Nagarkilaak pa'y kit di ay iti tricycle ang nagluganak na imay. Ha? Naku na nga minilando nga agsakit ka no ti ulo na. Iso nga imaya kun Adda imat ko nga agas na kanlutwan ta asidaan. Pagsabawin taman ni Lando. Ay, siya na nga ba, Ay na, nag-abala ka pa. Amumatan ti panagayat kan panangipati ko kinilando. Ay, awanan ti may bagagpay kan ka, Christine. Adamin kan katigayat ko, iti may isang agbalin nga ipag. Sika talaga. Kat pagyamanak ano kasta manang. Mala, awan na nyaman na. O, sige. Aginanag ka. Agkapeta, kalbasan na. Paano kitain ni Manong ko, ijay silid na. Sagbay tang agluto, iti pangrabian tayo. Ay, nagasa ta ka talaga iti agbalinto nga ipag ko, Maridonna. Ha? Ape anak ko
day tamare. Uwan tauray ado ti mangibagbaga nga ubing kano, gaputa 24 na laeng. Ngam huwag ka, uray 24 na laeng. Anyam na nakam. Amuna, ti dumiskarte iti biyag. Naghasat ka talaga no kasta, mare. Isulaan ti babae, amok akasta una iti panangipatag na iti maysa alalaki. Nasingpot ang arod no kasta, mare. Sapay la ko mga rod da isun tigasat ni Manong Mulando. Day tangaro ti kanayon ko nga ipalpalagip kini Manong ko. Ikasar na ko man ni Christine. Tama nga makabirok pa iti sa bali. Ay, wala. Talaga nga amo mo ti ugali ni Manong mo niya. Amok Iso akanayon ko apalpalagipan. Kundi ba ni Manong ko alando. Ay sos, Diyos mio. Nasa matiti babae, anya lagi din. Nainday nga isang baray. Ah. Pagat lapayag ko naman. Apay mas daw ka. Amang ano, ada mas daw ka no agro nga abak dito sa ngwanam. Ha? Kay, asino nga iti kachat mo paray? Takas taon pa nag-isiisa mo. Ay, anda ka chat ko ababae ija abroad pare. Anya? Babae ijabro nga. Well, pare, iso ni Brenda. Anda iji Saudi. Pwede, nagpintas si ka. Nag-sexy. Nagpudaw. Kan OFW pa. Ado, ti kwarta na rajay. Anya? Ay unay kan paray. Adda lang nga ro din ni Christine na kaya na yat mo. Nga magkichatad ka pa lang iti sa bali a babae. Ay unay nga. Si kakit di mo't reserba adi. Anya? Ay, reserba nga ibagbaga. Napintas lang nga ro din. Kin nagsing pa ni Christine nag-refrain mo. Nga adda pa lang sa bali a babae kachat mo paray. Tagari. Anya? Oh, kita mo na iti picture nga instead na kanya ko. Nagpintasan ka di? Oh. Ha? Ora sino ba't alalaki agad matin nagtirik na iti dahi tala nga. Anya lakit din. Ay na, nagpintas ka talaga, Brenda. Agyaman ak unay, Lando. Awalan yaman na. Okay, kumusta nga iti biyag, Brenda, my loves? Ay na, napaisam nakmanan iti day tagaimbagam. Ha? Kastoy lata napintas kan agay ayat lata iti napudnukan ka, Lando, my loves. Oh, naggana sa'yo. Manulangan a bulan, makaawid akmatan di ta Pilipinas. Amom ka di, excited ako na makakita kan ka. Kasta akmot, Brenda. Excited akmot na makakita kin ka. Agsabat tanto nga ron ijay session road ijay Bagyo Mapantamamot agpasyar iti konada a Burnham Park. Ay, katuwan Padaanak nga ron ti panagawid mo, Brenda, my loves. Pakawanan na ko Christine. Ha? Anyat kayat mo asawan, Lando. Pasensya ka kuman, ikaputa saan kan nga ayatan. Anya? Saan siguro asyak tigasat mo? Ubing kapay, isa masiguradok, saan asyak tigasat mo? Makasarak kan to iti padam nga ubing. Sana kas kanya kan natinagan iti kalendaryo. Nga mabit lang, Lando. Agpudno ka. Apay, adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Awan karbangak nga agungat no ibagam ti pudno. Gaputa saan tamad nga agasawa. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ti kunaklang. Awanen ti panagayat amaritnak parakin ka. Isa pasensya kan. Na ito yan ti maudya panagsarita ta. Anya? Kan pangasim ha. Saan ka kumanga umay ijibalay manipod ita. Apa yan, Manong Lando? Kaslasaan ka matan nga agpampanuno at itinaramid mo kini Christine. Ne. Saan ka nga gungat kasta? Nasaysayatan na dyan inaramid ko. Saan ka di? Anya?
Nasaysayat nga imbagak tipod no, ngam ti agpamarangak nga ayatek pailaan, ngam kinapuno na kat saanan. Anya? Ha? Ti ko nam di. Ada nang isukat tamken kuana. Isu akas na tinaramid mo. Ha? Apay, napimpintas ka din ni Brenda nga adda ijay Saudi. Ngam ni Christine. Isu akas ta? Ay, puuna yan, manulando. Kaslam lain sukat ti balitok iti awan kas iskanabanag. Ay, saan mo nga amo ti tang abam si kabakla ha? Ha? Iso asaan ka kumang agsasawi ti kasta, mawaram? Anya? Ay ayatek ni Brenda. Natimtimbang ti panagayat ko kinkuana ngam ni Christine. O dayo nga na mas napigpig sa ti apil na kahit. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Jakla mo no, anya di ibagakan ka manong lando. Siyak ti agay ayat sana si ka. Iso asaan nak na isuro no sino ti ayatek. Nawatam. Ay, awanan, Mari. Kung naglagid din nga da na singpat, nga agbalin nga ipag ko, nga mawan madgayam. Ha? Anyan kayat mo asawan, Mare? Daya kapsat ko i-break na gid din ni Christine. Anya? Ay hala! Taapay ngay! Ay na, da na mo na nga min ababae nga daya abroad. Brenda tinagan na. Mas maapil ka no, ngam ni Christine. Ay, una yan alando, dayta. Napintas madlang mo ni Christina. Adda apil na. Iso na lang ata medyo batitihait na. Awan issue ti height na para kanyang. Ti importante, katikin na singpat na. Tiyak man amo iti kapsat ko. Imbadat nan sama ti panunot na. Ti awanan bain na lalaki. What? Amo na lang iti Facebook ne. Iso ka numadanday ayatan na. Anya lagi din. Ay, salbag pailaan. Apay, pudno ka dito nadamag ko, paray. Ha? Anya na ta pare? Nadamag ko nga nga, imbreak mo ka no ni Christine. Ay, well, pare. Inbreak ko na. Ta naamiris ko nga minasaan gayam nga iso ti ay ayatek. Anya? Wan pare. Ta narigat ba't ngamin no agpampamarangak nga ay ayatek pala nga oray saanan. Iso nga imbaga ako, tipod no kinkwana. Anya? Kaya't mo asawin, ti babaya nam amom iti Facebook, nga da ijay Saudi, ti girlfriend mo ita. Siyempre, adi. Ay, unay kan pare, aday. Kuna lagi din no, daya Christine, ti kasaramaw. San magayam, aday? Nagbidutak pare. Mas pilyak mo tan ani Brenda. Taado ti kwartana. Si kakit di mo't. Kan may sa, di abroad ko naman. Ay, nagsayangan pare. Sa pinagado ti mga ibagbaga na singpo ni Christine. Ibagapay ti daduma, nagswerte ka kinkwana. Ngumay na, sinayang mulaang pare. Sana sayang pare. Anya lakit din. Kasta talaga ti biyag. Adda pumanaw. Adda mo't sumangpag. Hello, Brenda, my loves. Ay na, kanayon na ka talaga ang mapapaisam si Kalando. Ay, kahuwa na. Alangan kit di mo tapagsangitin ka. Madimot Okay. Kumusta ti agmalam mo, honey, my loves? Katkastoy lata. As usual, saan ko anarik na tibanok ko, gaputada kalata nga inspirasyon ko. Agyamanak no kasta, Brenda, ha? Aywan kaya. Lawas langan ti orayan kat agawid kamutan dito Pilipinas. Wen, honey. Iso apa nga asim. Tatong palam ko matiin karim asukunan nak ijay Manila. Sigurado na ita, honey. Kaya't masawan, umay ka pa dito yung lugar mi, sakbay nga agawid ka ijay probinsyayo? Katwan amumatan, napatag ka kanyakon. Iso aparakan ka ti panagawid ko. Agyamanak ka talaga, honey. Agyamanak. Pare, ang mga ano kaya
kayat mo ti umay di Manila inton Merkules. Ha? Taapay pare. Sukunan ta ni Brenda, my loves. Anya? O pare, nakasarita kami ng tilugan nga iman maneho ni pare Marlon. Iso ti arkilaan ta. Apaw, talaga mo ta pare. Magagaranak nga ruda na makakita kin kuha na ti personal. Sukunam gayam nga raw. Kat apay amasapol pa lang ako yung kay. Sa kagat di mat pare. Jack nga rod amaw ti turturo nga kiji Manila. Saan ko na akabisado? Anya? Saan ka madanagan? Tabayadak ti oras mo. Anya lakit din. Ayun gaya. Sukunan mi ni Brenda iji Manila inton Merkules. Amang ano kayat mo matyo mayading ka. Ha, no way. Anya? Sukunan nga ibagbagam. No sukunan nyo laang. Sa anak nga awisan, tayo ti kaano man, saan ko amaaklon, ti parang i-break mo kini Christine, kapulang iti dayjay a Brenda. Anya? Iso asaan mo man, anam namaan, amaya ti panakilangan ko iti dayjay a Brenda, ha, manong? Ibagbagakon ko naktuman. Sika talaga. Aklunam kadilatan asaan ni Christine tigasat ko. Anya kalakit din aya. Ay. Nagadugat ngayon bagamon, basta siya, ha? Sana ka interesado iti dayjay a Brenda, period. Kat sa dinongay kanutayan nan pare. Hita-hita pa nga guru-uray dito yung parking area. Inchat ko pare. Paumay kanon dito ayam ta. Hello, my loves. Ha? Mabit lang. Sino ka? Anya, unay kan. Nailasin ko asi kanilando. Yamsyak, sana ka may lasin. Anya? Si ni Brenda? Sigakit di man. Siyak nga rod. Anya? Si ni Brenda? Apa yan nakasiksiksi ka iti Facebook? Naglukmag kamot gayam iti personal. Kasla ka ubing iti Facebook. Ngamne, kurat-rat kamot gayam. Anya? Kung naklakit din no medyo ubing kapay Brenda. Impagarup ko kasla agkaedad talaan. Ngam saan mo't gayam? Una yun ti kastoy. Anya lakit din. Ha? Ay, pasensya kan Brenda. Ngam na-disappointa ka talaga. Mangkita ka lagan iti pagluganam nga agawid iti lugar yaw. Saan da ka amay tulog? Nay, kitagsaw ka mo ta paray. Uray dakas. Nay dayton paray. Kaslan na scam ka. Nakapimpindas iti Facebook. Ngam balye na magayam iti personal. Awanan nay. painda dya papay. Isumot lagaya matunggal ag video call kami. Pero panalang ti pakita na. Saan Ay, na pa'y wait. nga ipakita ti buo bagina. Uray latangad ko man paray. Sakit naka-filter amin na rupa na nag-video call kami. Tagayam. Pakitahin. Iso malagayam atunggal damagag no manot tawon na. Yaw awan na. Tagayam. Adda edad nan. Ayun na yun pare. Sinayang mo lang ni Christine. Nga pulang iti dayta Brenda. Balye na mga. Wan nga road pare. Sayang nga talaga. Agbabawi akman. Nalpasan. Anya lagi din. Kundi dalusag pa'y dito balay, takunak no ada isang pet mo a Brenda. Ngamawan mat gaya, manong lando.
Sardanganak man si kabakla. Aha! Dahil tati maghanap mo, iti kasta nga ugalim. Di ka nga min amo, di mapnag iti may sa babae. O, anya nga ita. Sika lang nga rod tinayaw awan. Ah, Hay! Awan mon manong lando, kundi break ka kini Christine, gabulang iti, dahil chay a Brenda. Anam amom lang iti Facebook, gabulang da kunam amas ado ti kwartana, angam, pwe? ah. Bakit madgayam? Eh, kat husto ko mahamutin Anya kalakit din. Aha! Mapaypaysuan ka iti ibagbagag, iso agasta, ay salbag ka manong. Agnagam kano kayat mo ba iti makaasawa, anya lagi din. Di kinapintas ti rupa ken ugalay, ket saan ang makita iti social media. Iso saan tay kuma, abasta agtalag iti makikita tayaw. Nasaysayat nga amun tayaw iti personal. No saan tayaw ang mailawan. Anya laki dahin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. May saabulan ng tinapalabas, manipod na itabon di asawa. Aging ga ita, fresh pa ilahang iti panunot ko dagiti nagraragsak a panagdandan nami. Ay, talaga akas ta tibiyag mare. Anya kay nga rod, ket saan tayo mat at angal tibiyag tayo. Ay, makapasin na ay mare. Mare? Jak amo no kasano akon. Jak amo no kasano ak amang rugimanan nga awan ti asawa. Ay, amo ka kabalam day tamare. Si Kapay, apalaban, apo. Ay, panunutam, nga dati kakaisuna nga anak yo, akasapulan na ti panangayuan mo, kas inaken ama. Taanya nga'y, kat awan meta ni pare Giano. Awan mare. Ay, awanan ti sabali at choice. No saan alumaban para iti anak. Anyaman ti mapaspasama. Kunak man numapan tayo di ili ita, bakit? Siyak laang ti mapanlakay. Anya, Inton sumarunulaang ang alawas ti ipapantayo. Kadwata dagiti ubing. Saan pa'y nga ita? si kaki di mo't gurya. Naibagam kadakwada di na minsan nga daw, mapantayo ita. Siyempre, ninamnamadamot sa ita, ibabawin. Na, kat iso ka pa'y nga rod agastos. Kunang mula no ado ti kwartam nga usaran ta, amapan mangipasyar kadakwada. Bakit? Siya laangan ti mapan. Inaklaag palingkay. Kalpasan na, agawidak adagos. Tanay, aglabaak pa'y no sumangpeta. Malaking ka nga ro din bakit? Gananad ka. Apo, mapan ka agpalengke ko na mare. Ngam kasta ti kawas mo, agasam man. Ah, Kurang laangan, kat makitan ti sana rumba nga makita. Ay na, nagsiksika mo din iti shorts mo, mare. siyempre, amare. Alangan kat dimit nga itulok ko, ngagbalinak alos siyang, ha? No way. What? Jak lakit di itulok ti agbalin alos siyang. Uray addadwa nga anak ko, masapol anapinta sa klatta. Para kinilagay mo? Bueno, para iti sa bali? Ay sus, anya ka din day tangay bagbagam, si kabak lang. Inton kwan, adda makangag. Oy! Ha! Siguro, pudnutin baga kanya. Ay, saan ka man nga agsao-sao iti kasta? Tano adda makangag, ibagadan to di nga adda sa bali alalaki iti biyag ko. Narigatan. Anya? Ay, di ta ka man laangan maray. Nakaw.
Ay na, pagyaman ako na, gaputay may ka, honey. Awan ay nyaman na, honey. Itayak pa nga guru-urekan ka. Kung naklakid din o saan ka nga umay. Mabalin ka di mat asaan. Kat impromise ko kan ka idi na odi ang nagkita ta. Nga umayak manen ita nga aldaw. Hoy, nag-sexy ka matan iti shorts asuot mo, gurya. Ay, thank you, honey. Para kan ka da ito'y akin na sexy. Ay, sapela ko maa, tapod no ti ibagbagam. Si kalaang ti ay ayat, Joey. Kinapod na. Agan ano sa klaang ijay balay mi. Para laang kadagiti anak mi. Ngam no may papan iti asawak. Hay, awanin ti panagayat amariknak para kenkwana. Nasaya no kasta. O wala nga rin in ka nag-shower, honey. Namiss ko na iti moves mo. Da kagaya man ba kahit? Kung naklaki din no saan ka nga gawid. Nagsapa ka rin mo itay bigat. Kung agpalingki ka laang. Alas 10 iti rabi iti panagawid mo. At dalaang napatig-anapanak, puldo. Unay daytan na napatag-anapanam. Napanamaya. Ne, abay, masapul pa'y ayang nga ibagak amin no sa dino tinapanak. Basta adda napanak. Normal adamagag ata asawa ka nga raw. Apay, adda sa balay, apapapanam. Na, salpag kidi, sumanao ka. No day tapanag sa usaom, kat mapan mo kit dilutwan day to ginatang ko asidaan, nasaysaya at may. Ha, lumanabid pa'y lang. Bakit? Ah, ingkaglutaw. Ang lalaki di. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta ka? Itayak pa nga guru-uray ti awag mo. Saan ka matan nga umawag? Sa syakon ti mawagin ka. Inton madamdamatan ton nga agsarita. Ha? At dapay lang amin nilakay ko dito'y balay. Saan pa'y arimwal? Kasta ka di? Oh, alang arod. Bye. I love you, honey. I love you too, honey. Bye. Oh, nakaragragsak man tilangam nga imay diti balay, mare. Oh, siyempre, Alangan kit dimat, ngagro nga ba kasumungad. Naragsagak adang amin tinadamag ko, Anya day ta, mare. Pudno ka di nga agdat-dato ni Bongken ka? Ha? Asino tinakadamagam iti day ta? Oh, among batan dito lugar tayo. Adala bayag tinaga. Iso ka nagbiit nga agwaras ti damag. Una yun ay, mare. Wan, pudno day ta. Kanahan nga umay ni Bong dito'y balay mi. Ngam, Oh, anya day tamare. mare, awan pa'y ti makatawan, manipod pimusay ti asawak. Isu asa anak pa'y anak kasagana, iti baro nga ayat. Ha? Kayat ko nga ibukbuk ti oras kan atensyon ko iti anak mi. Ti panagtrabaho pa'y lang ti into narak. Makauray day ta nga ayat-ayat. Ay, sabagay. Husto kay ti daytang imbaga mare. Love takes time, kunada nga rod. Anya lagi din. Apa? Naimbag ka pa binarswa? Bigbigata nagmaya, di ba nagkatkatawam? Kakit-kitak ngamin ti impos ni Bong iti Facebook. Sarsarong karan na magayam ni Mariel ije balayda. Aywan mare. Kanayon kanumat mabanigyan. Ay, una yan ti garamping at ababae. Ha? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa na. Ngam ita, adda agar-aram kan kuana. Ha? Anya laki din. Oh, kat sana pa'y mat nga inaklon mare. Sika talaga. Ammo nga raod. Ammo ti kinagaramping at nadaya babae.
Una yun, ta saan ang makapagtepel? Apay, saan na nga tan ang mauray, ang mapalabas pa'y ti makatawan? Anya? Ay, gramping at talaga ti gatel a babae. Anya laki din. Wala na. Pudno ti ibagbagak ko naktumat. Anya, Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa ni Mariel. Ngam ita, agar-aram ka nun ni Bong kan kuana. asino abong ti ipagbagam, Goria? Ni Bong, ti anak ni Nana Basyang ijay laod. Anya? Garamping at mat at talaga day di ababae niya. Di na mauray ang mapalabas kumamot ti may sawon no do atawan sakbay ang makiasawa manang. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Goria. Ay, gatal ti awanan bain a babae. Sumardeng ka man, Goria. Kunam siguro no saan ko nga ammo ti haramid mo. Ha? Ang mga no nalipatam nga amamok ti asawa ni Joey. Ni Joey, alalakim ijay ilay. Anya? Naglaing ka sumaw, ngam di ka makita ti bukod mo abagay. No pudno man nga agar-aram ni Bong ken ni Mariel, awan ka ijayan. Naimbag pa'y tasala agpaaram idi awanan ti asawa na. Si kangay ko ma, si bibiyag pa'y laang ti asawam ngam insukat maun. Nana. Isu asaan kan asuman na awakas ta. Diyak kaya ti panagib-ibat mo iti saaw. Kastagayan ti ibagbaga ni Goria, mare. Ayun, mare. Ayun, bayamon. Never mind. Una yung day di Goria. Kunamlan no iso anadalos. Isukit din ati awanan bain. Ha? No kunana, ngawan pa'y makatawon manipod na tayo nilakay ko, kat agpapaaram akon. Excuse me with feelings and emotions. Saan ko binagaan ni Bong tapno umay agdaton kanya-kanya? Isuti ko sa nga umay dito'y balay. Dahil tangarod ka. Kan maysa, saan ko pa nga inaklon ni Bong? Pampanunutok mo ti asawak aging gaita. Isu as sa anak abastag dardarasudos no ipapan iti ayat. Ibagam tuman dahil taken kuha na, mare. Ay, saan man asyak ti pagpungpungtutan na dahi babae? Ang mga noan niya pa ti maaramid ko kan kwa na. Anya? Ibaga nakit din nga awan pa'y makatawon manipod pimusay ti asawak? Ngam agpapaaram akon? Ha! Ikumpara naman ti bagay na. Si Bibi agpay lang ti asawa na kat insukat nan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Mapan kay dyan ni Nana Minda. Agsaludsod ka kan kwa na, mare. Kasta kayang aramidin da Goria, nana? Katwan, tiamunan sa kajak ammo ti aramidin na. Anya? Kaanakak ti asawa ni Joey. Ada ija abroad ti kaanakak. Isu anawayamat ti awanan bain nga asawa na nga agsapaw iti sa balay. What? Dahijay paylaang agorya asi asawa ti may na paw. Pau! Una yan ay da Goria? Dildilawan na ni Mariel. Ngam, ay soas! Diyos mayo karadang. Nakarkarom at gayam di aramid na. Day tangarod kat. Panagkunak katawan pa iti amo nila kay na may papan iti dakes nga aramiden na. Ay, awan siguro nana. Madlaw met kat, no adda, ngamin, mga gigibalay mi, no agsinumbat da nga agasawa, ay ngam saan mat, naulimat da nana. Pasensya ka kuman, honey. Ha? Tapay.
Anya aga po nga agpaspasensya ka. Saan ta kumapay nga agkita iti mano alawas? Ha? Anya? Adda nga minan ti mabilbilang nga akin amo iti aramiden ta ijay ayan ni. Mabuti nga ang mga numaidanon iti asawak, narigatan. Anya? Iso ang maudi pa'y laita ang panagkita ta. Agkita tanto manen intun umay abulan. Siyak dun ti umawakan ka. Oh, sige. Ano dahil tati ko namhani? Ay, saan ko kumanga ibaga da ito ikan kapul daw? Ngam nasaysaya atan nga daamaw tapno mabagaam ti asawam. Ha? Anya ti kayat yu asawa, hinanaminda. Ni Gloria ken ti asawa ti kaanakak. Ni Joey ti dakdakamatag. Ha? Adalimad a relasyon da. Nana? Sa anak nga agar-arabid iti istorya Kas iti nakunak. Ibagbagak day taoy tapno mabagaam ti asawam. Anya? No saan ka mamati iti ibagbagak? Kitaam dagito'y aladawan, anaala dagiti kaaruba da Joey. Kanayaw ti asawam ijay. Adtoy. Anya? Oh, mamati ka. Iso abagbagam ti asawam. Saan nasaya at ti kasjay nga aramiden na? Salbag kini ti kastoy nga biyag. Awan lang arudan ti maitultulong mo dito'y balay. Ngam adda pa'y laganas mo nga agbartak akasta. Awan pa'y serservim. Ha? Awan sir-sirbeg, kunamo na. Kapota da survey, dahil adjuwiking ka. Anya? Una yan, Gloria. Si bibiyagag pa lang nga asawam, ngamin sukat na kon. Di ka la inurayan, natayak kumapay. Inya lagi din. Anya ka din day nga ibagbagang puldo. Hoy! Di ka man nagindidiyan mo. Amo kon di amin, may papankada kayo ni Joey. At aming kanya activity siya. Isang awan laban mo, ha? Anya? Magsagana kayo do, ah. Kasuan kayo kunak do, may. Inya lagi din. Anya lakit din abiyag. No, sino pa'y tinalay nga sumao? Isumat ti adaramid na alinuloko. Gusto ko mamutin amare, pangaasim. Agparparikutak kita. Iso asaan mo kumamot ang karkarwan. Apa? Itaman pa nga mong ti agpagaasi. Gloria, kumare. Mare. Itinaamuam nga agar-aram ni Buwang kini Mariel. Agkakanat nga ibagbagam. Katkatawa ampay. Kunam nga awan pa'y ti makatawan anapalabas manipod na tayo ti asawa na ngam agpapaaraman. Anya? Ngam si ka, ha? You and only you, ha? Danggam. Si bibiyag pa lang ni Poldo. Insukat mo ni Tizabali alalaki. Ay, una yan, mare. Gusto ko man amare. Ha? Gusto ko man kunam. Tamabaysuan ka iti bagbagak. Ay, danga. Ha? O, Ita, naku na ni Poldo akasuan na kayo iti daya Joey. Ha! Ibakat mo amin na kabailam, mare. Go, go! Ha! Nagadwa sa usaw mitiliklik ko da. Ibagbagan pa'y agarang pingatak agatel asaan ang makauray ang madanon ti may sa tawan. Wano dwa tawan nila kay ko. Mare. Nagadwa sa ngam nakarkarom at gahan ti aramit mo. Anya lakit din. Anya? Naimbag pa'y kanyak tauray nagaram ni Bong, aging gaita. Saan ko pa'y kainaklon? Gapuday tayo di sa anak pa'y anak kasagana kan ayat.
Ngam si kangay ko ma. Kuha, mare. Si Bibi agpailang ni Puldo ngam insukat mon. Anya lakit din. Nagmayat nga ipasupalpal kan ka ti amin yung bagbagam kanya. Pakawanan na ko, mamare. Pakawanan taropam. Ay, pumanaw ka man dito isang. Tama nga, numadurab ka, di na oras. Salbag ka. Sakbay mo akitaan ti mukat ti sabali at tao. Kitaan pa'y nga umuna ti matam. Tama nga no dakdakal ti mukat mau. Ay anyal haki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, naimbag ka pa ito niyaw. Nakagatang kagaya man itilugan mo. Ay, awan tata. Kasi na agad adamot basit nga runong may agasawa, isumutin ating gatang may tilugan. Ay, mayat na ita Dumalat na ngamin tadalugan na kay. Wan nga ro tata. Isong inkarkarigatan mi kan bakit ko tigim matang. Ore, second hand lang. Ay, so, saan alang laeng ti second hand alugan to niyaw. Dakkel mo't laeng agataday ta. Iso asaan alaeng laengan. Tata, Ay na. Maragsa ka na unay, paraking ka. Kapot ka mo dyanan na, kaya nakagatang kamot lang, hindi tilugan mo. ang yaman ak unay tata. Aha, patsumot na jay tata. Nay, apay nga kastamot ng tibagbagam kontrakan nito niyaw, si Kamariyaw. Diyak ngamin patyan ang nagtaod iti nagbanuganda nga agasawa ti inggatang da iti luganda. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ay kinuad da chicks ni pari Mario nga ubing. Anak kano tibak nang da jay nga ubing kahit. Anya? Wen, pudno na itatata. Iso asaan man akong di palastog da jay apari to nyo. Gapo ta amok ti pudno. Ha? Kundi palastog iti kagat-gatang na alugan. Ay, saan na mo ta nagbanugan? Ha? Ibagak tupay kinibakit ng adda chicks na ijay ili. Nakita man na nyo ti pagpatinggaan da jay at tonyo. Ha? Lastog! Anyo laki din. Nagadumat tanday ta pinalingkim, mare. Ha? Aywan mare. Ay, kat aglugan tan iti nakapila at tricycle. Tapno aggidantan nga agawin. Ay sige, umuna kalatan mare. Dagasanak nila kay ko. Napanlabit nagkrudo iti gasulinaan. Anya? No kayat mo, makilugan ka lakad na kamin. Isuka pa iti pagpasahim iti tricycle. Adda pagpasahik, mare. Uray man kat no arkila. Anya? Jalaki di pagtatakunan ti makilugan itilugan yaw. Kasta unay apanangilas-las dog yaw. Kitsan mat anak taon iti banog yaw. Anya laki din. Jakman ang muno apay akas jelatan timbaga nila ikakanyak itay lakay. Kas dyan nga agasawa. Nagmayat pa iti panangibagak. Ano kayat na ti makilugan, ta isuka pa iti pagpasahin na iti tricycle. Ngam kasi matintimbaga na. Anya, Nakuna na pa'y, asaan ka no nagtaod iti bannog tatin gatang tay tilugan. Agasam man. wen, kasta ti ibagbagada. Ada ka no chicks ko, at 25 years old nga anak ti baknang, nga iso ka no ti pagkukwartaak. Oo na yan. Anya lakit din ay dagita ka aroba. Naglaing da nga rod ngagdadaal. Saan da akayat ti paartapan? Iso akas dyan, wag sa uda. Awan tinasaya at ngait dun ti dakas nga apal kulak tumat. Di dalat na makipagragsak iti balig iti padada tao. Saan nakasta nga aramidan dati amin? Makadadaal dalaal. Anya lakit din.
Alan asino dagi nga agasawa. Nakalaslastog da. Uray anya pa iti panagpalastog dalakay. Saan ta nga itulok nga artapan datamot ah? Ay wala. Idaan niya ko maaga po nga itulukta nga artapan data. Ay saan bakit? Pulos asaan na mapasamak da ita. Iso apa nga asing. Ta saan ta ko mga agsardeng nga agbirok iti ebidensya nga adda chicks de ja amaryaw. Iti kasta, iso ti aramidon ta nga about tapno iten nagtaman. Ay kauna bakit? Iso nga rod akanayo nakamarabyan. Tapal paliiwag ngamin ti pagburburdingan day jay akili. Ah, asino akeli dayta? Ay kat ti chicks nito nyo Kelly tinagan ti chicks na. Anya? Amok ngamin ti pagburburdingan na. Ay sauce. Ijay asidag tirang tay ijay ili. Asidag iti karayan. Barang maranaak ida nga agkuyog kinito nyo. Tapitsura kadago sila. Ah, kastagayam. Ay katala, itultuloy mo day tangar aramidam lakay. Saan ka nga agsardeng, aging gaama kaala ka iti ebidensya. Ay katuwa na bakit? Makaalak lang iti ebidensya kung nagtumait. Siguradong agpatingga ti kinalastog daya at tonyo. Ay nyalakit din. Unayan, Laika. Anya launay aya ti panggurguraan nyo kadaton nyo nga agasawa. Makapasar nga minti kinalastog da. Anya, Iso ako nak nila kay ikaw. Saan nga agsarda nga agala iti ebidensya nga adda babae nito nyaw. Tamaki taman tila ingda. anya, ay unay daytan. Ammom kaday, nga iti kastangar aramidin nyaw. Ipakpakita yu laeng asaan nyo akayat ti paartapan. Anya? Nang rugi kayo laeng akasta, idi nakita yu anak kagatang day tilukan da. Saan kayo mo't asigod akasta kadakwada? Ah, Talaga met nga ibirukan nyo ida iti abot apang itinagan nyo kadakwada. Nang runa kinito nyo. Anya kitaad da chicks nan, po na yan. ninanamat. Imbes ama kumikum kayo nga agbirbirok iti about. Agtrabaho kayo kiday, tapno magatang yumagdag iti kayat yaw. Saan akasta apanang dadaal iti pada at tao ter aramidin yaw. Anya laki din. Apay nga milaya, kastaon na ti pa nag-effort mo, tapno makaala ka iti ebidensya nga ibagbagam, si ka Mariaw. Ay kawun atata. Tano mapasamak da ita amakaala kiti ebidensya nga da babae da yatonyo. Mabali na makaswan. Anya, Ket no mapasamak da ita, ay saus. Agbali na nakakaasi ti biyag da nga agasawa. Mabalin da nga agsinakan, mabalin ang maawan ti lugan nga ipampanakil da. ay, unay na ita panunot mo Mariaw. Abot at talaga ti sapsapulam, tapno adda pangitinagan kinitong yaw. Ay katuwa na tata. Ha? Iso asaan ko asar dengan daya akong parek. Aging gasaan ko amay tinagiti abot ko na tumay. Kasta gayam ti maimbagbaga da di alay ka na. Wen, iso ti kanayon nga ibaga na tunggal umay gumatang ditawi. Unay daytan apa nang dadaal da. Kasta talaga ti biyag balasang kaw. Oray sa dino asuli ti lubong. Saan amapukaw dagiti tattao adakes ti apal na. Sa bagay, pudno daytan na. Ibirukan da ka iti about, sada ka itinag. Ngam da ito titandaan na mema. Amin adakes sa panggap, saan nga agbaligi. Ay wan anana, awan pa'y tinapuutak ang nagbaligi, gapo iti dakes apanggap. Ay katwan na, iti da ito ya kinabakit kaw, awan pa'y napuuta ka kasta. Ibagbagada pa'y nga adda kano chicks nito yung agtawon iti 25. Agasam manday ta. Kasta da nga road, agaramid da iti about. Ngambayan nyo laeng,
Agtrabaho kayo lata. Saan adagita ti makalapod iti panagasenso ti biagyaw? Aywan anana. Imbes a madadaal kayo, isukit di ti agbalin akarit iti biagyaw. Tapno ad-ad-apay nga igaidyaw ti agtrabaho. Unayan ayan ni Pare Mariaw. Talagang aramidan ta amin ang kabalanda. Makadadal-dalang iti pamilya. Jack man mo dagiti ang agasawa. No apay akas talaon ay ti pungtot da kadataadwa. Apal nga rod, bakit? Dakes nga apal. Makikita nga rod iti post ni Mario iti Facebook at pasiga pasagid. Aywan, oray dagiti post ni Laika. Pasagid matla amin di makikita iti Facebook na. Yala, bayan talatan. Saan tang agpa-apekto ka na kita at tao? Anya ko mangamin aga po ngagpa-apekto ta. Iso nga rod, bayan talata idan nga agsapol iti abot. Tapno may tinag da talaan. Amin na dakes sa panggap. Saan nga agbaligi kung naktumay? Pudno nga ta tinadamag kaw lakay. Anya day tapakay? Mangirwar ka naman ang daton yung agas tawa iti may salugan da. Anya? Ne? Sino tinakadamagang iti day ta? Kadita karuba ah. Ay. Saan ko nga itulok amarta pandakdagi at tao? Iso anas ka na makairwara ko niti ebidensyak nga adda babae daya ato nyo. Saan kan samet ngamin amap-mapan ijay igid ti karayan nga asidag ti boarding house ti chicks na nga ibagbagam. Ay mapanak to inton malambagad. Ha? Siguradwak ang mapalabas ko ida, ijay arangtay ko nagtumait. Wan, bareng iti dayta nga aramidam, kat patyan ni Emma nga the chicks ti asawa na. Tapno man magulo ti biyagda, tapno mapukaw amin na pundarda. Ha! Ti kunadan sa, kat maartapan data. Ha! Nagbidot da. Ay, nagbidot da talaga. Iso amalaksid iti chicks day jato nyo. Agkita ka pa iti abot, amabalinta apangitan nagan kadakwada. Santa nga itulok nga artapan da talakay. Agtuin ang dito asoli. Masiguradok ang magna ditaw daton nyo kanti chicks na. Ha? Makaalak matlay ti ebidensyak. Maipit ka, uray kita agpatingga matlaan day ta kinalastog mo. Ha, kunam sa. Dito yak pa'y igid. Tamang ano na makakita kanya. Dito tapang magalaman! Tulad! Naimbaglakit din ta nasapa ka ng kariing nana. Jack napansin, dagiti awag ti tatawi di rabi eh. Anya nga rod ita. Adda ka nun nila kay ko ija ospital. Impanda ija idirabi eh. Nat nag-ijarang tay. Ay, hapong amin aya. Ay, kating kakita nun ah. Mapanak ko mga rod nana. Ngam, awan pagpasahik ang mapan ija ospital. Anya, Pangaasi yung manana. Pautangan dakpay laang. ay salbag ti kasta. Adtaw, tilimagasaw. Uray saan mon abayadan. Ay na, agyaman ak nana. Ngamsakbay kumamot amapan ka ijay ilay. Ingka kumamot agbraa. Anya matanday ta nga itsuraam. Ha? Ayawan yun. Dayta ti mag-anabyo iti kasta nga ugali yaw. Gaputa saan nyo la akayat ti maartapan. Agbiro kayo iti abo. Kabibiro kayo, da kayo lang araw tinayabaw. Anya laki din. Naimpagtadakan bagay. Huwag lakay. Kaumumay ko ata na iturog ko adagos idirabi eh.
Iso ajak napansin ti awag dagiti nangyagkan ka dito'y ospital. Nagsakit ti ulok, bakit? Naitama ti ulok iti ba to? Anya? Apag iso ba to tinakatin nakakidyan ng tayo? Jakmat, nakita. Tapangmat gaya man at dahi ti likodag. Anya? Ay unay kan Mario. Manipod ita. Isardeng mo ti panangal-alam iti ebidensya ken ni Tonyo ken iti chicks na nga ibagbagam. Tanay, isupay kit din ti pa kay sagsagmakam. Ay, oo, bakit? Gusto ka talaga. Diyak kayatan nga ulitin pa eh. Sa anak pa yan nakala iti ebidensya ngam na eh. Siyak matan tinayabot. Una yun ti kastoy abihaga. Ala, agpaimbag ka lakay. Tapno makatrabaho ka manay. Anya, nag-Mario jirangtay ko ng bakag. Wala kay, natnaga pula ang iti panggap na ang makaala kano iti ebidensya. Anya, Sigurado kano ngamin ang makaala iti ebidensya, taijay kayo kano ang magmagna, kaduam ti chicks mo. nilakit din tayo tang istorya. Amo pa din di Mario. Asino nga taayat ti chicks ko nga da ija banda. Ay una yan, ni pare Mariaw. Anya nga ita, kami birok na iti abot. Isulakit nga ron tinayabot. Dayta nga ron. Anya nga ita, aday di ospital, nasugat kano ti ulo na. Ay, nakababa ay napakais istoryaan na ita. Kapulang ta saan na kaya ti paartapan, isong agbirok iti abot. Ngam isumat ti imuna anatnag. Una yan. Bayan talata. Maamiris da ita ti kinadakas ti ugali da. Anya nga ita, Mariaw. Kumusta ti biyag? Ay, Naimbag man, nagkalang ijirang tay. Saan ka kita nayanaw? Gapoy iti panggap mo, makabiro kiti about. Apangitin na kam ka dito yaw. anya. Haya po, saan kami na nasaya at tikas na aramid yaw? Gapulang ta saan nyo, akaya ti paartapan. Iso nga biro kaya, iti pakadadaalan ti pamilya ti aking pamilya. Ay, tata. Anya nga ita. Nakababay laki dito, ita pa kasi istoryaam. Sikatin mo na anay about. Ay, ang lalaki dyan. Saan na maulit, tata? Ah. Ikarik tayo ta. Agpaimbagak tagtrabaho akit eh. Tapno makagatangak matitikayat ko agatangan. Ay, kasta kami dayta, ti imulam kumay ti panunod mo. Idi pa'y Saan kita dahi tagberok ka iti about? Apangitin na gamit ti kumparay. Ay. Awanan ka kay iti bay na. Ang lalaki day. Oh, kumusta ngayon ita ulong pare? Maya tayo. Ha? Pare, awan mat ngamin ti madingar aramidek. Tapno ibagam nga ibirukan na kiti abot apang itinagam kanyak. Tapno madadail nak. Anya? Oh, anya nga ita. Kabibirok mo iti abot. Sika ti imuna anayabot. Gapulang na ita iti saan nyo akayat ti paartapan. Agsakit kayo na da umasinso akarro bayaw. Ti kayat yun lang amin kat da kayo lang ti pumintas ti panagbiag na. Ay, pare. Ay, naamiris ko na ita. Ay, ikarik pare. Sana na maulit pare. Agpaimbagak. Tagtrabaho akit eh. Nasaya. Kasta ngamin Sana na ita mangdadadaal lang iti pada mataw ti ammom nga aramidan. Ta iti kaano man. Saan nga agbaligi ti daga sa panggap. Anya lakit din. Amin adakes a panggap, ket saan nga agbaligay. Ay anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya dito'y drama tayo. Anya laki din! Gamsakpay na papagayam. Kablawan tayo mampay tinaragsak a panagdengdengeg da dita Chulipa Furniture Shop. Da pagayam Juyo, Andong, Ruben, kentay busda ani Jerry Chulipa. Dita na'y ilay ti Alfonso Cavite. Kumusta kayo amin dita, papagayam? Kat agyamang kamay, ti kanayon na panang tartarabayaw, iti drama tayaw, nga anya laki day. Anya laki day! Apo, nagmayat na talaga ti ag Facebook, no kastoy nga ano ti aglalike kan ag comment iti post. Ganyan ti kasta lang manang. Nagalas. Nakaalalas. Anya nagalas? Anya kumati na alas iti itsura? Hay, nakasikawil ka nakatugaw. Sakit, nakashorts iti nakakitkiting. Kan, sando? Makitkita kit lang arutin dito nagngisit na barukong mo nita. Dinakman kun kontraan si Kadan? Ikanakman iti oras ko iti bagig. Bay anak tapno agrelax sakmat. Kit no nakarelax ka kanayon. Dito lag-sil-sil pong tararamitan. Ag-selfie, ag-post, ag-katawa. Kasla kayo nagbalay ti daytang aramidan nyo. Ay nadan, daytoy laeng tiliw-liwak. Iso abay-bay anak ka din. Ay na, gapo iti kasi silpon nyo. Mabaybayan nyo, nagit anak yaw. Sa balimat ni manang mo Dan. Nalaeng agpurma. Anya na lang agpurma. Ano di na imbagbagay dagiti ibagbado na. Ha? Ay, Ay, masiguraan ang kardamang kitkita kong kwa na. Asawa amang kit Tata Ignacio. anya? Ipaasawam kit din kanyak di kabsat na, akas na ada kukwasit na. Sa nabali at akas lalaeng may. Ano saklangan tag may sa, ti asawaag ni Gerlay. Asawa amang kit tata. Barang tuminaw no at asawa na. Talaga kas jayon, ti ugali na radya kabsat mo. Kita amat Talon tiyanak na, awan may. Saan latamot nagpanunaw? Ay, naku namon Tata Ignacio. Mangibabay nga rin takabsat. Kita mo na ti babae rita. Napintasan niya. Ay na, puldo ay ha. Di ka mamati adagos ka iti makitkitam iti social media. Sigurado ka ay akas tatipod no nga itsura na dayta babae? Sigurado Rita. Napudaw. Napintas. May bagay ken kwa na dagiti aritos na. Among puldo, advance itan ti technology. Ada ka dita a photo editor, beauty cam, camera 360 kan anyala dita. Ang mga no filter laang dayta. San man? Talaga nakayawan na kiti kinapintas dahil ti babae. Ag friend request man kit day. Adda kan kadaytan, adi kalapdan. Di na kadikontraan Rita. Ang mga no daytoyan ti kaparagpag ko. Oho, apa nakasagana kaya ang mga asawa no bilang. Super ready Ado ti tarakan ko adingwan. Adanuang, baka, kalding. Adapay baboy kan manok ko. Ni, katno tarakan ni Uncle Dagita. Anya? Tarakan ko na Rita. Mas dawa kamin kan ka ta sa nasakti inayat mo. Nakasagana ko mati pangkalon ko kan ka. Ay, dadaol san ti ulong puldo. Agawid ka man langan tanay, di mo ammo ti tangtang abong. Ay na, mano nga oras yung manang ni Ponte Akasya manang. Dahil talang nagsilsilfit inaramid siya.
Kasla dakurkurang yung mga arakop iti punti kayo. Di ka man kumontra, Dan. Kano na ganun tinag-like ka nag-comment iti picture ko. Kaya't naasawan, ado ti mga pressure iti kinapintas ko. Ay na. No sakti si kamanang, mabainak ang mga ibagay ti dayta. Anya? Kitaan yung mga dayta bagiyo ah. Naksat iti darang ti inay. Day takudil yaw. Ngam napudaw kayo iti pitso. Adaw nagiti pimples yaw. Ngam na iti ladawan yaw. Pa, flawless taruba yaw. Ay na, mga ibabain. Luklukwan nyo lang nagiti friends yun iti Facebook. Kumontra ka man ako na akon, Dan. Baybay anak ka de. Ay naman ang, no di yung papintas yung tiladawan nyo. Kasano numapukaw kayo? Mairupaan da kayo nga raw, dagiti mang birok ka na kayo. Sasawamot dita. Apay nga min amapukawak ngay. Ay, Ang kayo kiti pa ka rin nagiti anak yung mana. Sana dito cellphone, ti dumugan nyo dita. Ni, apayin manong. Kasla kayo agsansanuong dita. Mabwisit ak nga ron iti dati abiyag. Ni, apayin manong. Jay inad friend ko iti Facebook. Di na mo't i-accept ti friend request ko. Ay na, tila pagsusyudutan yumat manong. Plano nga ron nga ramay. Ang kasanaw, kat di na mo't i-accept ti friend request ko. Kasano ko mga armam, kat di mo matnamam mo iti personal? Katagam mo kamin to ah. Buwisit ka iti kastoy. Inton ko, inlakok amin na tarakan ka. Anya? Idada na ngayat kanyak. Awan na pulos ti tarakan ko apangkalon ka. Katita, no kaano nga adu ti saganak. Awan mo't mayat kanyak. May samot kami na di arita ta di nakayat. No sakti kinayat na. Di saan laang di restaurant tinagkasaran may. O, anya nga ita. Ay na manong, adon tinaibagam. Baybay amon ni Manang Rita. Gapot na naragsak iti sidong ti asawa na. Kitaik man ti babae nga ibagbagam. Dati man nay, napintas. Napudaw, saan ka nay? Daytoy? Unay kan manong? Hay! Unay ang tikabsat ko aya. Makapailag ka talaga. Ne, apayin Irma. Ay na, jak mapagsusurot nga ron dagiti bagbagana. Makaas-asawa nga taa. Anya lakit din aya. Pag ko naamag. Kasano, nasakit unay tinakam na. Gaputa saan nga inaccept jay babae ang nakita na iti Facebook, iti friend request na. Amangan mo't nagtiimpakita na kanyak. Taplano na kanu nga arman. Iso siguro Jay chabi a babae, a puro filter, amin na post na. Wan, iso. Na-inlove itiladawan day dya a babae. Inbagak lang aruda na sana basta-basta arman ti di na unay am-am mo. Ngabkaslawan mo't dengdenggan na. Iso ako nak, magagaran siguro ang mga sawa. Anya lakit din aya. Ay na, nagaduman ng ti comments iti post ko. Agbasa akman. Ay, makapaayat, abas-basaan. Positibo amin. Nya? Pretty, lovely, ang ganda mo, idol. Ay na, makapaayat ti agpost na talaga, no kastoy. Ay naman maragragsakan ka launay. Kaputa adda ti mang ibagbakin ka na pintas ka. Anya? Kasano nga ta makita da kay ti personal? Kas taunay nga to ti pan nakaklata. Nung makita da anang isit ka gaya. Di nakman ininsultuan si Kadan. Kano dan ka chat ko.
mapimpintasan kano kanyak. Ay na, manang. Kasi mo tayo tao. Di na siguro amo a puro filter dagi picture mo. Kita mamanang. Tama nga no agbutang iti tsuram no makita na ka iti personal. Anya? Ay na, manong. May bulbulangan day tamakan dita platom. Unay mat ngaminan day tapa ng dumdumog mo dita cellphone mo. Apay, katitext mo ay ati Vice Presidente. Napapatagpay ngam ni Vice Presidente na ito kachat ko Anya? Kachat ko nga ron ni Girlie. Amangan no, ago friend tumanan iton maramdama. No kasta, adan komunikasyon nyo iti dayjay a babae? Uwan, Irma, ay kat na nagpintas sa talaga. Ado, nagiti insen na kanya kaladawan na. Basta jay kunakan ka, manong. Di ka unay. Amang ano agsangit-sangit kan tumanan, gapulang iti may sa babae. Saan man? Masiguradok anasingpat ni Girlie. Iti dahi di kinapintas na. Maramid na pa nga tati aglukaw. Ay, basta manong. Di munto ko naan, adi ka insakit akabsat ko. Hey, nakitam ka na iti impos ni Manang Maudan. Saan? Inunfollow. Mauma ka mang kita ka lagi tipos na. Anya, no kasta di mo makit-kita, nagitipos na. Saan nga road? Siya nga road ti mababaing ka lagi ti ipupos na. Anyan to ti kunang lagi ti makit kita. Saan may abinagaan? Anyan. Ay, no makitam lang kung matipos na. Apay, anya ka di man ang tipos da. Kat no di ubot na mo tayo ti pakpakita na. Sa nakinargan iti kapsyon nga, ahaset. Anya? Wain, isumod lagaya makas di tinagbanagan na. As lamang ngamin manggargari ti lalaki ka nagtipos na. Ay, Jack amo na niya tiba ka. Anya laki dinaya. Ng timayat nga ipusyo langan nagitilakok anatang, makakwarta tapay. Nay, apay, anya man ang tibagbagam si ka, Dan? Di mo ka di amaw, asika ti sarasaritaan dagiti tao itan manang. Ay kat talaga akas ta ti sikat, Kanya sikat. Sikat amang ibabay na. Anya? Amom ka diti kunada. Saan ang nakaskas daw, no apay akas ta tinagbambanagam. Gapo iti inaramid mo mutlaan nga mismo. Anya? Ay na, pilyan nyo mamatag iti pupos sumanang. Kasalamatan ilakla ko yung data kararway, ti data ngararamitan nyo. Awan ti makitak amade kadagiti ipopost ko. Kaputa dumat dagiti ag-like ka nag-comment. Da kayo laang ti ayan ti parikot. Anya lakit din.